Maaforika Borwa ikele ntlhoko lo tlhokomeleng bana ko mazembeng ko dishopong tsa makula. Batho ba tla ra ba boela morago ba gaetsho go tle go sala go le segajaja mo ga rona. Ke ra gore lo ikele ntlhoko thata le tlhokomeleng bana ba bannyane thata. Ga go tlhole go makatsa ebile ga se motlholo gore bontsi jo badirisi mo Aforika Borwa mo malatsing a ba be ba hitlhela se go belelwa ekete ke dipilisi mo diphuthelwaneng tsa dijo tse ba di reka mo marekisetsong kgotsa tsone di-tuck shop tsa batswantle. Baagi ba motsana wa Tlapeng hela kwa ntlenyana ga toropo ya Mahikeng ba re ba tshositswe ke go bona dipilisi mo dijong tsa bone. Nna re le ko boagisaneng ke le ko so re be re sefa papa ya ka re tlhola re bona mo maranyane go kwetse go re bona dilo gore go tlhagela dilo. So ha re ntse re ra papa para pela bana re bona papa e na le pidisi mo tantse re sefa. So antse re tswela pele ntse re sefa dipidisi di a tswa dintsi di le malwa mo teng mo. So be re tsa papa e re busetse go Teddy re tle go mo e bontsha. So ra tla ka papa ra tla re bontsha Teddy ra mmontsha dipidisi le ene Teddy a di bona dipidisi tsa teng. So ra kopa gore no Teddy rena re kopa refund because re rekile papa mo go wena o tla ibusetsa go bo e rekileng ko teng. Okay fine Teddy o nanganga ene. So ka mama mo fase ka mo tlhalosetsa gore papa wena ga o phoso ka gore o e rekile go rona re rekile mo go wena. So ona feletsa a re file tšhelete a rona back. Re ba ge ba Tlapeng selo se ba geso ha re gutlwe sentle ke ka mo bonang ba golo ba le hale bana bala ba so se ba se makaletse gore borre ba makula ba di-tuck shop ke bona ntse ba re thusa thata mo Tlapeng. Nne ko mo sena madi a go a ko toropong o na madi a go reka phaleše re tsaya mo go bone ga o sena madi a go reka maši a teng re tsaya maši mo go bone o batla go reka airtime ya ka borotho re tsaya ditse mo go bone re ipotsa gore ka borre ba ntse re ba tshepile yaanong go begwa tiragalo e le ya mohuta wa yone wa ntlha mo motsaneng o mme baagi ba re bone ga ba tlhole ba tshepa sepe. Rice tota ke one re tsibusang gore re feletse re searchile mo papeng re bone rice go te ya apewa ngwana go te tabola rice ha o re tlhatle rice ra apewa rice ngwana ha tabola rice e tla na le dipilisi ha re ntse re sa sha rice dipilisi di ntse di a tswa mo rice tota rona nna go ya ka nna ha re sa tshepa tota ka gore re le family re tshogile gore ha nka be e rapile pape go le bosigo and then ra ja dipilisi le rona ra tlhokofala ka gote batho ba tlhokofalana ga ise re tsamaye re bone dio tsintsinyalo re di bonela mo difounung ga gore go na le dio tse di kgonang go tswa dilo mo teng case re simolola go e bona mo Tlapeng. ke na le pelelo ye rra ke na le pelelo ye gantsi ka gore le bana ba ntse ba ja mazemba mana go tla bukwa ngwana re mala ha monate a jele bo mazemba bo di-biscuits a crash ngwana ba go crash le gore mateng ya go ha monate ya nga tshepa gore ha ke le tota a kere go tswa go lapele ke nang go lone ha ke bone nka tlhola ke reka papa or stamp or mash mo shopong tsa borreba. Mong wa tuck shop yo e leng mo ditšhaba wa naga ya Ethiopia o ne a lebega a o le mowa ekete mo go ene ga go a diragala sepe se se ka nnang kotsi mo baaging. A re le ene o tshwana le bone baagi ba gonne a re o makaletse go bona dipilisi mo dijong ka gore le ene ke la ntlha a itemogela tsietsi a re le bone bareki ba ba gagwe ba ke kgetho la ntlha ba ngongorogela sengwe se ba se rekileng mo go ene. Before I don't have complaint, I don't have nothing, anything. Today, they bring this papine, my mother is you bring for me. I have this one before. Around the customer is fighting. Teddy, let's go. You want to see something? I have pap molopo 10 kg rice. You buy mama inside this tablet. You have you tell for me. I'll go. I'm gonna check. Also, I'm come back. My shop I'm open. You're gonna bring mama. Also, I have problem for you. You say, what is it problem? What is it? I say, what is its problem? You say for me. After also you pop inside. I have tablet. Look, you see. It's no problem. Don't worry me. I have sleep, everything. I have day. I have time. Everything I have. I'm gonna show you. Don't worry. I tell you that mistake only. Teddy a re tota ene ke maši o phepa a le nosi a re selabe se tlisitswe ke kwa tswang go rekang dithoto tse teng.
I'm sorry this mistake, but me, this is factory. Me, I didn't. It's not my problem. This inside you, I'm gonna see. Even if I'm stressed because of I'm now this customer. My customer problem is my problem. Customer is for me my business. Ne? It's not my mistake. It's not customer mistake. This one inside something heavy is factory problem. I say. This one is factory, uncle. It's not mine. It's already closed. It's not buy. It's not already. I'll bring this clothes. I'm sell clothes one. After open, you gonna bring. You buy this papine. I think so. Monday or Tuesday. This you buy Monday. Ne? I think Monday. You buy this papine. Monday. This mama daughter. You bring today. Now I don't know me. I don't know. Maybe I didn't open. You didn't. You say I give you. I take my money. I give you. I help you. Go le jalo Terry o kaile ha sa ipone tsapa ka gope go ka tsamaya le ba bobega kgang jwa a utlwile dikgang a ye go ngongorega kwa rekileng dikgetsana tse teng kana le bopaki jotlhe jwa theko ya tsone. Anytime I'm ready. Anytime I'm ready. I'm gonna move this stuff. Anytime I'm ready. No, thank you, man. Anytime I'm ready. Baagi ba re tiragalo e ba thusitse thata ka gore tota bone ba ntse ba ithaya ba re dikgang tsa mohuta o ke ditseaba di mohela. Re tshogile re le bantsi because re simolola go bona dilo tsa mofuta o ntse re nagana gore maybe di ko Gauteng dikong ntse re se short ta gore ka bona case ya mofuta o mo tlapeng ra simolola go bona re tshogile re le baagi ba tlapeng serious. Ka nako e go lemogiwang tsietsi e ya dipilisi mo teng ga kgetsana e ya dijo mo go bangwe jone bopijo bo ne bo setse bo tshotse loeto go ikela kwa maleng ba bojile mme hela bo ise bo tsiboge gore bo dutse ha kae gape le gore a bona le botlhole. Ke ne ke tswa go reka papa mo shopong ya ga Teddy re ke nna ntse ke faga ke apea sa le ke ntse ke utlwa medumonyana gore di gona le mathata mo dijong ka bo ke tsaye nngwe ke tshela mo emereng go bo sala engwe mo kgetsing so ntre ja e hafanyana yo e mo emereng re beile pele gompieno ha re apea rice re kraya dipidisi mo teng ga rice ga re sena re kraya dipidisi mo teng ga rice ngwana a tswa sekolong a re mme mama a utlwa a cheka le papa ga ke tswa ke mo ra ke re ga ise re cheke papa re go tlhoka gore re cheke le papa mama gore a yone e itekanetse ha e teng ha re a go cheka ko papeng ngwana hata papa a e cheka ke utlwa ntha re mama dipidisi ke tse di tswa mo teng ga papa ko tlase mo emereng gore a gore nako o ne o tshela papa nne di le mo ga godimo mare o sa di bone di ne di khurumetswe ke phale tshibikinyana la bodi ya go ya ko tlase mme papa dijo tseo tsotlhe re setse re di jele rice yo re jele ke nna ne ke ya peile le papa yo ke ya peile gabedi gararo re jele ke ra gore ga re itse gore a ke dipidisi ela mo teng moo ka gore batho ba leka ka bojotlhe kgotsa le poere tshetso mo teng moo re jele ga re itse phaleshe kana re jele ke go na go lape re tshogile ka gore phaleshe re jele re hagile le ona re se re jele ga one yana ke iputsa gore a mme pape ka re jele me re tla bona botshelo gona ke tshogile ke jele phaleshe ba gaetso le re sa teng ke jele ke tshogile ba gaetso we tswa mo dipapeng tsa borre ba le hanne ba re thusa bo go re ka nge time hela ka rone ba gaetso ga ijewe le di data le di voucher. Baagi ba motsana wa tlapeng ba re go maAforika Borwa ka bophara molaetsa ke o bodiba jo bo dileng ngwana wa ga mmago e re go bobona o bo kakologe gape ba re maAforika Borwa a se ke a eletsa go utlwa ka letlalo. maAforika Borwa ka bophara tlhokomelang batho before le bula dilo le dija tlhokomelang kore le tse matsapa man if ke papa le sefe rice le tsholle mo teng ga di kgetsana tsa teng le shebe gore a isiame gana dipilisi ke ne ke bara ke re baagi ba South Africa botlhe bo North West ba gaetso a re tsibogeleng selose ne re nagana gore nako ngwe ba bua ka di Facebook ka di WhatsApp gore go na le pilisi e tsentsweng mo diphalitsing mo di rice mo di stampeng ke maka ya no gompieno nna ke bone ka matlho ke bone ko gae ke ne ke re go maAforika Borwa otlhe
ba ikele tlhoko ba ele dijo tse ba di rekang tlhoko bagaetsho gore go kotseng mo di-tuckshopong dijo tsa patela ga di a siama bagaetsho di tlile gore bola dijo tsa rice re rekile ko molopolo yone utlwala hela jalo ga re itse gore anong re tla ja dijo tse di tswang kae ha dijo tsotlhe di tle go hetsa matshelo a rona maaforika borwa ikele ntlhoko lo tlhokomeleng bana ko mazembeng ko dishopong tsa makula batho ba tla re ba boela morago bagaetsho go tlile go sala go le segajaja mo ga rona ke ra gore lo ikele ntlhoko thata le tlhokomeleng bana ba bannyane thata le kwa dikolong batho ba ba rekisang ba ele tlhoko gore ba rekisa eng ga ba rekisetse bana eng. Kgakololo e ya baagi ba motsana wa Tlapeng e tlhoka go tsewa tsia gonne e sa harologane ka gope le thero e e reriwang mo maranyaneng a boitapoloso bosigo le motshegare e kgalemang baagi ka go emisa go reka mo di-tuckshopong tsa batswantle. Malobanyana jaana go ne ga begiwa loso lwa ngwana mongwe wa sekolo gone mo tikologong e ya Mahikeng go beletswe ga le ene a ne a jele sengwe se a neng a se rekile go tswa mo di-tuckshopong tsa yone merahe e.